Dobar dan, evo nas ovdje, kako se neću smijati, čovječe kad vidim iza sebe ove kolače. Ajme, meni, znate šta, tek smo došli ovako rano je malo ujutro i sad već kad ćemo završiti emisiju samo da mogu tamo navaliti. Ako mi moj gazda ovdje, jedan od gazda, naš dragi Mihael prijatelj, ako mi bude dozvolio pa da bar uzmem 2-3 kolača, evo nas ovdje. Mihael, dobro jutro. Dobro jutro, ma mi pripremili ovakvu kutiju za tebe. O, bravo, znaš da volim slatkiše. Mihael moj, evo ovako najranije, reci mi, jesi se ti navikao ovako rano dizati ili voliš jutro malo duže spavati? Ma navikao sam se, rano jutarnji, tip u 7. Jel te budi sat ili te budi mama ili te budi neko treći? Mobitel. Mobitel, najbolje, znači ni žena, ni ljubavnica, ni niko. Ništa, mobitel. Niko, bravo, vidiš. A morate kad te sad to pitan, recimo te, moram povezati, jer obično voze onako super aute, ovakvi kao šta si ti. Koje auto ti voziš? Ti si ovako uvijek skroman, jel, malo? Ma super Toyotica, jedna stara. Stara te... Jel te dobro služi? Da, služi odlično. A čekaj, reci mi, vi ste iz Sinja, jel tako? I u Sinju, jel imate isto nešto slično ovako? Pa ima jedan restoran koji je sad u najmu, ne vodimo ga mi. Ali da mi gledatelje ne držimo ovako cijelimo nedoumici zašto smo mi njega zvali kao gosta. Znate, dragi moji, ako ćete popiti super kavu, pa on vam je treći u Hrvatskoj. Samo tražite Mihaela da vam on spremi kavu. Mihael, to natjecanje, kako se to sve dogodilo i kako se to zove, šta si ti završio da bi tako kuva najbolju kavu? Duga priča. Znači, počelo je sve tu za šankom kroz posao. Natjecanje se zove World Barista Championship, u biti sad hrvatsko verzija, u biti natjecanje barista Hrvatske, koje je bilo 7. po redu. Ovo je po drugi put da sam se pojavio, prvi put sam bio 5. ovo sad 3. Pa vidit ćemo do godine dalje. Do godine prvi? Može, dogovoreno. Kako to izgleda? Pa u biti cijela ta organizacija je napravljena da promovira kulturu ispijanja kave i da potiče da podiže svijest o kavi kod ljudi, znači promovira, podiže kvalitetu, znači samo to natjecanje u sposobnosti ispravljanja svih tih napitaka na bazi kave. Barista je u biti osoba specijalizirana za spravljanje espressa u baru, znači samo natjecanje izgleda 4 napitka sa vlastitim potpisom, 4 kapućina i 4 espressa pripremiti u 15 minuti. Znači gleda se i tehnika, naravno sve i okusi kave i sve što si pripremio. Tu su 4 suca osjetila, 2 tehnička, imate ovako sude, snimaju, gledaju, baš ugodno. Znači ti si naša zvijezda, jeli? A čekaj, molim te, reci mi, obično uz kavu ide duvan. Je li ti dok spraviš kavu, je li dimiš ili ne? Ajme, bljak, ne idu s kavu duvan. Duvan pokvari okuse kave. A zašto onda svi piju? Zašto kad piju kavu moraju duvan, moraju zapaliti? A valjda nekakva navika, ja nikad nisam u životu zapalio, pa mislim da bi... Ali uglavnom duvan oslabi sve okuse kod tako da mislim da pušač ne može osjetiti kompletno sve što osjeti ne pušač u kavi. Dobro, oni se prave kala, ovdje je super kava, onda ni ja, ne vade duvan iz usta. Čekaj, kako to, nikotin i kava. Pa valjda oni imaju taj svoj spoj, njima je to valjda super, ne može biti jedno bez drugoga, ali ono. Pa i kava i duhan su nekakav eliksir. Duhan je opuštajući, kava razbuđuje, to povežu nekako ujutro, ali ono, meni je to nepovezivo. Eto, vidiš, nisi nikad pušio, a? Nisam nikad. A ti ko puši u familiji? Pa više manje svi. Osim tebe? Tiraju me vani, samo vani. Ili ti ne možeš izdržati pa izađeš sam, ja? A izvinjam, što ću. A reci se da si ti ovako okružen kolačima, slatkišima, normalno, šta će ti ženske? Kad promisliš na žensko, samo uzmeš jednu tortu i čoviće, šta će ti ko? Je li to misliš da bi to moglo nadomjestiti muškarcima ženu? Šta ti misliš da to može nadomjestiti? Pa ja mislim da može. Ma ne može, nema šanse. A neš i nas ženskih? Bože, ja sam normalno da se šalim, vi ne možete bez nas. Mi smo stvorili svit, jel tako? Bez nas ne može. A šta bi bilo? Nikolaču ste stvorili, vrate. Recimo, li kod tebe, s obzirom da su kuvari najpoznatiji muškarci, je li kod tebe rade muškarci ili žene kolač? Žene. Žene, znam. Tako je. Bomer su žene navikle misliti, mi mislimo muške, pa mislimo na kolač. Reci mi ovako lito, kad je lito, voliš svira gitaru,
Recimo, jel ti se skupi društvo doma ili imate neki ovako kutak gdje niko ne može doći, nego vi onako intimni, samo prijatelji? Pa sve rijeđe, eto, postaje uzeti taj danak, plaćam danak poslu, pa onda eto, sve rijeđe, ali neka je to bilo za vrijeme studentskih dana, ti guštio s gitaru. Sve je čisto onako za sebe, ta ljubav ostala sa strane. Eto. Rodila se neka nova ljubav prema kavi, ajde, povedao sam to ugodno koristim u poslu, pa... Vidi, ipak je kava ženskoga roda, bome, jel je, tako? opet. Opet je sve povezano sa ženskim. Je. Jel tako? A reci, kako vam je to, vama je tata, jel tako, sve napravio, ja mislim, cijelo vaše carstvo. I vi ste samo to nastavili, jel tako, Mihael? Tako je. Znači, ipak ste sposobni kad ste doveli ovo do jednoga, ja vam ovdje svaki dan dođem, svako popodne. Reci, molim te, i vidim ovako stalne goste, znači, stvarno, uvijek je puno. Mislim, znači, ljudi stvarno cijene ovo što vi radite, stvarno je fenomenalno. Pa ja kažem, nisu ljudi više, bit ću malo bezobrazan s to, kad ljudi prepoznaju kvalitetu, znači, ako se neko trudi i daje sebe u to, ljudi to i prepoznaju, znači, za svoj novac mogu kupiti nešto loše ili nešto što mora biti određene kakvoće, znači, ljudi to prepoznaju sve više i više. Kad se tiče i te same kave, ja kažem, treba i publiku educirati, ljude treba educirati što je dobra kava, tako i kroz kolače, slastice i sve, i evo, rezultat toga je što vidimo. Pa znači, jedan dan, mislim, možeš napraviti ovdje neku degustaciju kave, pa da ti budeš glavni, pa da ljudi dođu, pa da li poprovaju ono što ti napraviš. Pa radili smo već dole, na Bačice smo bili za svjetski dan kave, 1.10. uvijek napravimo nešto, kuhamo ekskluzivne kave svjetske, dajemo gratis nekakve kolače uz to. Bude lipo, bude muzika ovako uživo, napravit ćemo to opet sigurno. A hoće opet na Bače biti? Hoće, onako, samo ljetni žir, ali ako izdržimo do 1.10. napravit ćemo dole taj svjetski dan kave. Bravo, dakle malo se strpimo, sad idemo Pinkicu na reklame. Evo, moj dragi snimatelj Pero mi je dao znak da može, a tamo sam počela guštat. Moji dragi gledatelji, znate šta? Čekajte, pardon. Pomalo ti. Bravo, Mihael. Mihael, molim te, tebi je red sport, red muzike, točno kako kolači, red ovoga, red onoga, red onoga. Reci maraton, poslije muzike i maraton ti je li u krvi? Je, bio prije više, vratit ćemo se ponovo, znači prije sam nekad, bio to odušak nekakav. Sjećam sam, recimo, kad smo ovdje otvarali, pa 6 maratona u sezoni. Preporučio bi svakome. Isuse Bože. Znate šta, poslije ovih kolača stvarno treba svima maraton. Ali recimo, imate maraton, di se to održavalo? Pa, evo, Splitski je bio, recimo, od Medene do Rive. Pa, Plitvički je poznan, Zagrebački je poznan u Hrvatskoj. Lipo je otići vani malo. Beč, u Rim. I sve si to izdržao? Naravno. Koliko kilometara najviše? 42,2, ajde. Pa to je strašno. To treba stvarno, nema kondicije. Pa nije strašno, kad kreneš. Zakotrljaš se i nestaješ. Ne znaš, što Mladen Delić bi rekao, sport, živija sport. Živija, je tako. A to ti je održava u stvari, jer kako bi ovo sve mogao dospiti, jer tako da nemaš kondicije? Pa istina, dobro dođe. Stvarno dobro dođe, lipo. A recimo, u familiji, ti neko bio sportaš možda? Pa nije niko. Ja sam ti onako bio debeljuca, mali. Bio na faksu, pa prvo trče neke borilačke vještine, i krenio trčati i eto. Maratoni se nanizali nekakvi, ali evo, stao sam malo, vraću se opet, obećajem. A čekaj, vi ste dugo bili u Njemačkoj, je li tako? Pa meni je obitelj bila u Njemačkoj, ja u biti nisam, ja sam na prekide malo, školovao sam se tu i onda bi išao u Njemačku za praznike, preko ljeta i tako. Na kupanje u Njemačku. Na kupanje u Njemačku. Di, molim te, ko je Hanover ili dio? Berlin. A Berlin bit će ima tamo, ima svega, je li tako, bazena? A ima svega tamo. Jer Berlin je na moru, koliko ja znam. Ima dosta jezera, rijeka, tako da ima se dio kupat liti. Bravo. Znači oni što nemaju tuž doma, kao što ovdje nemaju, idu u Berlin, lipa i kupaju se u jezerima i u rijekama. Možemo i mi na Cetinu. A molite recimo, jesi kad bija na Cetinu, mislim, pome da si bija na Cetinu, a jesi oni rafting radi ako... Nisam nikako otišao. Sve hoću nikako otići.
Ali bit će na janjetinu, Šešćika u Sinju je janjetina. Svi dolazimo u Sinj na janjetinu, ili na Klisovu? A naklis, nema je u Sinju. A nema u Sinju janju? Nema je nigdje sada, po narodu. Ali nema neki lokal gdje dolaze ljudi, u Sinj da, eto, idemo na janjetinu u Sinju umjesto na Klisovu. Nažalost nema. Pa ajde ti otvori. Još i to? Ali ne znam kako ljudi mogu ne male jančiće jest, jel tako? Istina kad pogledaš se. Kad pogledaš istina. Molim te reci, evo ovo ovdje gdje se sad nalazimo, je li možeš ti jednoga dana otvoriti možda još na koji kat ovo? Sve se može. Sve se može? Znači treba dobro sve podmazati. Pitanje vremena i je. Ali slušaj, ste kad pitali neku lokacijsku dozvolu, šta znam da ovo podignete, jer stvarno je krcato? Pa bilo je nekad planova, sad se to stalo kako je pokojni otac umro, onda je to stalo, ali vjerojatno ćemo u budućnosti probati to nešto napraviti. A recimo, oni te di parkiraš, je li ovdje dozvoljeno jer ti pauk diže, jer ima u Splitu neki koji mogu parkirati svugdje pa im pauk ne diže. A recimo, oni te ovdje ispred tebe, je li pauk diže? Diže pauk itekako, ima tih 10 metara gdje se može, pa ja potrefim točno gdje je. Mora točno se potrefiti, jel oni dođu sa centimetrom pa miru? Imaju kantine lipo od metar i onda mire. Ali ovdje ima garaža, prema tome možeš i u garažu, jer tako ima na 2 kata. A na 3, ali ba i ne parkiram u garažu. Ne parkiraš? Malo mi se čuje. Kako je meni ljubav prema kolačima, ja ću te pitati, odakle tebi ljubav prema kavi, malo da se vratimo na kavu, jel tako? Evo, ljubav se stvorila tu, za šankom. Ali baš prelazila u ljubav i svaki dan sve više i više. Raste, ne mičem se iz tog šanka. A čekaj, molim te, tebi, baš što si ti stvarno tako specijalista za kavu, reci, molim te, kad ti kuvaš kavu, jer obično se kaže da se i biljkama tepa da bi bile super, jer ti tepaš, draga moja kavice, ljubavi moja, pa da ti ona ispadne tako super. Pa znaš šta istina je to da moraš dati sebe u kavu, svu tu ljubav pretočiti u tu šalicu. Ja sam ti jedan put u Trstu na nekakvom natjecanju svira gitari. Šta rekao, su tamo vidi kako će se ponaša kad se svira, kad se tepa, pa se svira. Ispala je nekako bolja. Ma mi se mislimo da to ništa ne osjeća. Svi sve osjećaju, jel tako? Si saglasan? Kažu ljudi da je kava živa. A recimo, u čemu je tajna toga kuvanja, te lipe kave? Pa, tajna je prvo, mora biti jako kvalitetna sirovina s kojoj se radi, a tajna je... Ja kažem, kad bi se ljudi samo par principa držali čistoće, higijene i par tih nekakvih zakonitosti, bilo bi puno bolje stanje što tiče kave po gradu. Ali nema tajne, sve se to može naučiti, nije više ništa tajna u današnje vrijeme. Sve se vidi na internetu, YouTube, sve se jako brzo sazna. Bitna je volja i ljubav. Znači, stvarno si ti tu kavu zavolio, zapoludi kad si tako 3. mjesto. Do godine čekamo da budeš prvak. Može. I onda ćemo lipo svugdje objaviti, od naših novina do naš Mihael prvak Hrvatske u spremanju kava. A slušaj, onda će ženske poluditi, čovječe, ženske će ti se obisiti, znaš kako... Pa ćemo i skuvat kave, što ćemo njih. Ništa više, jel tako? Pa ćeš reći, di ste bili prije kad nisam bio prvak u kavi, jel tako? Nego sad ste navalile. Eto, dragi moj Mihael, slušaj, ajmo mi sada Pinkicu probat kuva kavu tamo. Može da te naučim kako se... Aj, bravo, bar da naučim kuva kavu. Ajde, ajmo.